Zdravo svima, dragi prijatelji, pratioci i ljubitelji stripova. Doba dok smo rasli uz Dnevnikovu zlatnu seriju i Luno Magnus strip verovatno nikad nećemo zaboraviti. Uvek ćemo se sećati omiljenih heroja nas dece. Jedan od najupečatljivijih junaka tog doba je imao krznenu kapu i mač s kojim je bio nepobediv. Borio se protiv crvenih mundira u američkom ratu za nezavisnost. Idemo u Fort Ontario da se prisetimo svima nam dragog vođe Vukova Sontarija. Ovo je priča o komandantu Marku. Komandant Mark je posljednji u nizu strip torinskog trojca Esse Gesse, koji je zabeležio veliki uspeh. Možda je on na neki način bio kruna karijere njih trojice. Premijeru je imao u septembru 1966. godine, zanimljivo u Francuskoj. Izdavačka kuća koja ga je objavila se zvala Edition Aventure et Voyage. Oprostite mi ako nisam pravilno izgovorio njihovo ime. Nakon nekoliko objavljenih brojeva usledio je poziv Serđa Bonellija i komandanta Marka su vratili kući u Italiju. Ova tri autora su imala dosta uspeha ranije. Giovanni Cinccetto, Dario Guzon i Pietro Sartoris su pod pseudonimom Esse Gesse stvorili kapetana Mikija, Velikog Blacka, Kinovu, tajanstvenog Alana, na kraju i komandanta Marka. Lik je stvoren u neko za njih turbulentno vreme. Naime, pomenuti trio autora napušta sredinom 60-ih izdavačku kuću Dardo, osniva svoju pod nazivom Sisag i za matičnu izdavačku kuću kreiraju 65. godine lik tajanstvenog Alana. Za popularnog Alana Mistera ili tajanstvenog Alana prodaju prava na izdavanje kući Lug iz Liona u Francuskoj i posvećuju se novom liku. U jednom intervju Dario Guzon je rekao da Mark nema tačan datum rođenja. Imajući u vidu veliki uspeh Velikog Blacka, autori su često diskutovali o tome kakav bi Black mogao biti. Moglo je ovako ili onako. Black umesto Blacka. Može li neka drugačija verzija? Napravili su neki nacrt 60. 61. godine i ostavili to po strani. Nakon razlaza sa Dardom, ponovo su uzeli taj projekat. Doradili su ga, ponudili ga izdavačima i prihvatili najbolju ponudu. Nastao je komandant Mark, prilično elokventnija i sofisticiranija verzija klasičnog šumskog snagatora kakav je bio Veliki Black. Komandant Mark se u nekadašnjoj Jugoslaviji prvi put pojavio u 85. broju zlatne serije 1971. godine. Epizoda se zvala Komandant Mark. Neprekidno je izlazio od 85. pa sve do 155. broja u ovoj kultnoj ediciji. Usledila je potom mala pauza, pa se od 205. broja zlatne serije i epizode Rađini ambasadori nadalje nastavilo sa objavljivanjem konstantnije komandanta Marka uz druge junake. Zanimljivo je istaći činjenicu da se najmlađi Esse Gesse junak Mark prvi pojavio u našoj zemlji. Stariji Black 4 godine posle njega, a najstariji od popularne trojke kapetan Miki najkasnije. Izgleda da smo svi mi, narodi sa prostora bivše države, nazvaću nas Jugoslovenima za trenutak, bili skroz naopaki, ali čak i kao takvi imali smo lepo i srećno detinjstvo uz naše strip heroje. U 313. broju zlatne serije u epizodi Priča o komandantu Marku saznajemo sve što treba o njemu. Engleski brod potapa francuski jedrenjak na američkoj obali, a sve se dešava tokom takozvanog sedmogodišnjeg rata. Sredovečni gospodin koji je bio pripadnik francuskog plemstva preživljava taj brodolom i spašava jednu bebu, malog dečaka. Dečak je na košulji imao izvezeno slovo M i on mu kasnije daje ime Mark. Preživjele brodolomnike prihvataju indijanci iz plemena Poni i oni ostaju da žive među njima godinama. Mark raste među njima i upoznaje se sa svim indijanskim ratničkim veštinama. Šta više, najbolji je među njima. Uporedo s tim, njegov spasilac i čovjek kog smatra ocem ga obrazuje na najvišem nivou dostojnom plemičkog porekla. Uz to uči ga mačevanju i korišćenju tadašnjeg vatrenog oružja. Na indijanskom ispitu ratnika Mark ubija 3 vuka, pritom spašavajući devojčicu koja je njegova vršnjakinja.
To je bio prvi susret Marka i Betty, koja je njegova verna pratilja kasnije tokom serijala. Indijanci mu daju ime Mark Vuk. Izuzetno ga poštuju i smatraju ga najsposobnijim mladim ratnikom. Uporedo je uveliko nadmašio svog oca u mačevanju i svemu ostalo. Mač koji se zove Floret je njegov zaštitni znak. On je nepobediv u borbi mača. Markov otac ili spasilac je jedan od istaknutih rodoljuba, učestvuje u organizaciji pobune protiv Engleza. Biva otkriven i obešen. Ukratko, Mark kreće u osvetnički pohod i sticam okolnosti okuplja oko sebe grupu rodoljuba koji ga biraju za vođu. Na obali jezera Ontario izgrađeno je utvrđenje, nazvali su ga Fort Ontario. Po njegovom indijanskom imenu Mark Vuk nazivaju se Vukovima s Ontarija. Kreću u borbu za nezavisnost i avantura počinje. Za razliku od većine strip junaka, Novosadski dnevnik je objavio gotovo sve dostupno od stripova o komandantu Marku s minimalnom ili nikakvom cenzurom, uz malo promešani redosled, ali sve epizode su bile tu. U rasponu od 85. pa do 1079. broja Zlatne serije objavljeno je ukupno 277 stripa o njemu, pa sad brojao sam stripove 2 puta. A od 1084. do 1102. broja Zlatne serije objavljeno je još 6 ponovljenih epizoda. U specijalnom broju Zlatne serije 12 objavljen je Markov specijal Ajkulas Kariba, novo izdanje. To je kasnije ponovio i Veselje četvrtak u svom 11. specijalu. Tu epizodu i sve ostale, ukupno 11 specijala su oni objavili. Ali bilo je drugih izdavača Marka, ali oni su relativno manje važni. Vratimo se mi na dnevnikova izdanja. U vanrednim strip zabavnicima u broju 2 reprintovana epizoda Tigar sa Martinika, a u 6. je reprintovana nakon Blackove epizode prva Markova, Komandant Mark. Ostalo što nije dotad objavljeno, imamo još 4 epizode, a njih su pokrili, odnosno objavili jednu od te 4 kao album sa samolepljivim sličicama iz 1988. godine i još 3 su objavljene samo u dnevnikovim almanasima u brojevima 1, 4 i 9. I to je manje više to. Ovaj junak je pokriven gotovo u celosti, za razliku od ostalih likova iz perioda Zlatne serije i Lunovog Magnus stripa. Komandant Mark je hrabar, plemenit, požrtvovan, veoma sposoban, atletski građen, nije izrazito krupni snagator poput Blacka, ali je svakako lik za respekt. Tamnoko s krznenom kapom i karakterističnom uniformom nosi mač i pištolj uvek sa sobom, pleni svojom pojavom. Dopada se ženama, dopadao se i devojčicama tog vremena koje su čitale stripove. Ovo su mi mnoge stare čitateljke rekle. Tako je bilo sve do pojave najvećeg Don Juana među strip junacima, Mr. Noah, koji mu je oteo primat. Da, Mark je pomalo ženska roštuna, scenu stupa Betty, njegova verenica s kojom se ženi na kraju ovog serijala. Ljubomorna plavuša koja ga prati u stopu i s kojom on često ne može da izađe na kraj. Kao što sam rekao, upoznali su se kao deca, ona je prava domaćica u tvrđavi Ontario. Brine o svima, kuva, sprema i sve ostalo što treba. Izuzetno je privlačna, a često i ona ume da flertuje neretko i s nekim engleskim špijunom i Marka napravi ljubomornim. Na kraju njihova ljubav uvek pobeđuje, ona je njegova verna pratilja i veoma bitan lik u serijalu. Još bitniji od nje su Markova 2 najveća prijatelja i nerazdvojna pratioca kroz pustolovine, Bluff i žalosna sova. Bluff je ćelavi, korpulentni bradonja, izuzetno ponosan na svoju bradu. Svoju prošlost krije kao zmija noge. Selektivno što otkrivamo o tome kroz neke epizode, ali većina detalja nije otkrivena. Veliki je ženskaroš, poznaju ga sve krčmarice u široj oblasti, a i one preko Atlantika. Bluff je sposoban, idealista, hrabar i neustrašiv. Plovio je s guserom El Gančom, koji svojim brodom ume da zaprži čorbu Englezima i često pomaže našim junacima. El Gančo je sporedni lik serijala, koji se prvi put pojavi u 4. epizodi, a kod nas u Zlatnoj seriji 88, Blago mrtvog gusera se zvala ta epizoda. Žalosna sova je indijanac, Huron, veliki poglavica 4 plemena. Upoznao se s Markom boreći se s njim. Nakon što su Englezi ubili gotovo sve pripadnike njegovog plemena, a njega ranili, pridružuju se Vukovima s Ontarija. Veliki je pesimista, uvek sve vidi u najgorem svetlu. Predskazuje nesreće veoma često. Poznati su njegovi citati u kojima pominje mudrosti svog čukunde devrača. Veliki je ženomrzac, žene, odnosno skvo, uvek treba dobro istući, kaže on. Smatra da žene donose nesreću i on ih se uglavnom kloni. Mada pamtim jednu drugu epizodu gde je odstupio od svog pravila.
Mršav je, krivonos, nosi trorogi šešir i deluje komično. U borbi je hrabar, neustrašiv i veoma je odan svojim prijateljima. On i Bluff su nerazdvojni u avanturama kroz ovaj serijal. Flock je Bluffov pas, podjednako važan član ekipe. Prvi put se pojavio u 8. epizodi kod nas u zlatnoj seriji 92, Streljanje u zoru. Klasika, zli Englezi muče nesrećnu životinju već na 5. strani. Mark i Bluff ga spašavaju i on se otad više ne odvaja od Bluffa. Već na 10. strani se rađa najveće rivalstvo u ovom serijalu između Flocka i žalosne sove. Tu beležimo prvi Flockov ugriz. Nagrabusila je zadnjica simpatičnog indijanca, ostalo je istorija. Šta će sve njih dvojica doživjeti, teško je to ukratko opisati. Žalosna sova smišlja načine da se reši pasjeg sina, a Flock se pokazuje kao tvrd orah. Mada u teškim trenucima i u borbi su umeli da sarađuju i spašavaju jedan drugog. Kada opasnost prođe, njihovo rivalstvo se nastavlja i tako dalje u nedogled. Treba istaći da ovaj strip smatraju krunom karijere trojca SGS. Naime, dvojica autora nisu dočekala završetak ovog serijala. Samo je Dario Guzon od njih ostao do kraja i s Linom Bufolente priveo kraju ovaj strip serijala. Druga dvojica autora su preminula u međuvremenu. A ja kao i obično Marka upoznajem u 738. broju zlatne serije u epizodi Pljačkaši. Pamtim taj dan, 85. godina. Ja imam 6 godina. Prolazimo ispred kioska, vidim taj strip, negde me je vodila sestra od ujaka, šta već, znam. Vrištim, hoću strip, znate već kako deca to rade. Kao i obično, pomešao sam junake. Mark je na toj naslovnici okrenut leđima, vidi se krznena kapa. Mislio sam da je to veliki Black u nekom modelu. Priznam da sam kao dete velikog Blacka voleo više i bio sam malo razočaran na prvu Markom. Mada su mi neke scene iz tog stripa zauvek ostale urezane u sećanje. Gladni vojnici, na primjer, Jure Pacova, kog bi pojeli. Drugi Mark mi je bio zlatna serija 774, Guanaboko, neko mi ga je kupio. Tu pamtim misterioznog i tajnovitog Bluffa koji krije tajnu. Deca iz nekoliko generacija Markovog perioda zlatne serije se rado sećaju pratećih stripova koji su objavljivani nakon glavnog junaka. Tu izdvajamo pre svih tajanstvenog Alana, nepoznatog konjanika, Rocky Joea, Trapera Kerrya i druge. Ja sam bio Rocky Joe generacije klinaca, ali sam najviše voleo Trapera Kerrya. Marka redovno počinjem da kupujem od 827. broja zlatne serije epizoda Mamac za ubicu, pa nadalje. To su kasni Markovi, su došli kasnije. 831. broj zlatne serije Pod cenu života, 835. Mark Donovanovi strelci, 840. Ponoćna poseta, 843. broj zlatne serije Tvrda koža, zlatna serija 847, Buknerova taktika, pa 851. ZS, tajni pratilac i tako dalje redom. Treba reći da je ovo klasičan dečiji strip. Veoma je naivan, sa malo humora, za opuštanje i razbibrigu na 64 stranice. Ništa posebno, rekli bi neki nazovi stručnjaci. Ali, prijatelji moji, pratioci, ljubitelji stripova, nakon svih ovih godina, meni ovaj strip mnogo više od toga. Sam pogled na neku od dragih naslovnica iz detinjstva me ostavlja bez daha, u pravom smislu te reči. Markovi stripovi nose u sebi ukus detinjstva poput bombona 505 s crtom, pesama Miladina Šobića ili crtaća nedeljom 19 časova i 5 minuta. Vanvremenski su. Bila je privilegija rasti uz njegove stripove. Boriti se protiv crvenih mundira zajedno s komandantom Markom, Bluffom, žalosnom sovom i ostalim vukovima s Ontarija. Današnja deco, nemate predstavu šta ste propustili. Svih mi dabrova s Ontarija. Do sledećeg puta. Srdečan pozdrav.